Abafire barimu omushaija hamwe n'omukazi we n'abaijukuru bashatu kandi abamanyirwe nka Kabatangare Paul w'emyaka 7, Busingye Bone Agnes w'emyaka 6 wagerizeho kuhunga omuriro konka nabwe bakamutema amaraka. Mujuni w'emyaka 6, Rwekaza Emmanuel w'emyaka 13 hamwe na Kakama ow'emyaka 7 kandi abandi babiri batwirwa mu irwariro rya Mubende Hospital bari mu mbeera mbi. Nashanga mama bamutemera ijambo yeje umurambo gwegwe kurya wayirikira rukushora arukunga bene n'ishumu zomunga umutemere jambi yeje yagwa haka akamutarjire then inshanjire tata byakiri y'umunda narabijukuru babiri bataka kozireki bataka bishiremo so abandi babiri bishego shanje ambulance yamaro kubatwara immediately ahirwara waferwa mu mwaka government kushanga abantu bakore ikintu nk'ejo ikiri kushana kityo ukashota umuntu wetu umuntu atarahangirwe wafu. Banada Akesima mutabani w'umugenzi honire nagira ngo batahirira umbwire bwa shaha nkamushanju ziciro zishamshanda kirana na munana birinda umundyamere so na uri umuntu ijya yakwata bolt yo ruiki so mbiri nitekateka maybe one of my brothers amuna aza kora kama so nayeta this must he didn't respond so it took almost like 5 minutes na rero umurugwa kwa tachi edirisa naja pingana kwa tumumba ibati so mungu kwasi echebeze kaguriya mungu kwasire kwa horashi norebi bate mungu kwasire umweya ninobira yahaine kitiyantera nabwaka nagomuntu nawe memusinguzi mahara w'abagenzi nagira ngo batwire ibintu umushango gwita ko gumaze n'imyaka 12 ngo kandi uko babakomere ababire n'batongana nabo mu koti ya Cegegwa nuko abanyabuzare babo kwija bakabatahira muzina mukade babinonaka umushango gwitaka atamuze ko abasinjire abijukuru n'abataka bisha batahira muzini baramuzi nibaje omushango hati bakucyo omushango ngo wagusinga nyencha kare ngo riya nwe yagusinga ebituga abaramuzi abo babiyo ko barabe batine n'iki bakora muri abantu kanyonja nindwara ngo ebizu byone byepa koti government kuba yogera mamani koti yo kuletema jamisango y'abantu tekunda gisaramu usanga abantu baretereza kwitangana batakwitanga yindi abebye kwirinda bashikira umwanya ugo amataka banyene basanga mu koti ya chwamu bito abantu batwara amateka mu ngaro abafana batanu mu incident yeji itunga babyo kwirinda ninga security twashika kutwaiza kutunga information polisi yahamya kuyatandika kwiga inkozi bahagarezi amakuru agagasha kwa Philip Murangira.